وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون. خاص اللہ تعالی زور برد دبندگانو خولونا اور علی بتا سبانی ساتن کی ملائک سرائے پورے چکل راشی و ساو سمر ساخلی داغنا ملائک زمونگا و حال دار اغی کمین کی دلنا پو کم کے ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. جب گزولی شی دا خلق اللہ تام چ مالک دے ذریٹولو برشتیام خبر سے خاص اللہ درد اختیار اللہ دے زرد حساب کن گنام. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن نجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. تو آئے سوک تاصلہ نجات درکی دا تکالیف و دوش و دا دریابننا چتا سورا مدد شویا غتام فعاجز و پپٹام کبچی کو من لرا دری مصیبتنا خام خاشوب منگا دا شکر گزارو داغنا. قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. تو اللہ تعالیٰ تاثلہ بچاؤ درکی دائی مصیبت دانتاؤں سے تواز کریم بلکہ دا ہر غم نم تک مصیبت نجات درکی نبیات تاسوال سر شرک ویم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اللہ قادر دے بلے شرولی کی پتا سمانے عذاب ساسو پر طرفنا یا لان دے دخبود طرفنا ہو یلبسکم شیعا یا گڑور کی تاثرہ مختلف خیال والے ڈالے نو بسکی باعث سبا سبا دن او بسکی باعث سبا عذاب دا جنگون دبازو او گناہ چھ سرنگی منگا قسمہ قسم بیانو آیتونا دلیلونا دا دیر پارا چھ خلق پا حقیقت پویشیم. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اور انکار کی دین استادا قوم حال دار چدا حق دے تو ایسنیم پتا سبانی ذموارم لکل نبع مستقر وسوف تعلمون. دار یو خبر دا پارا دے وقت دا پورا کے دلو اور ذر تاثر پتو لگیم. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. کلشتین کسان چاہی مشغولی کی پہ اعتراض سرا پایا تو زمگوانے نتتنا مخواڑوام ترائے بولے یقوضو فی حدیث غیری شیعہ مشغولشی بنور و خبروں کے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. او کیر کی سان شیطان دری مرگردام نمکینا پس نصیتنا او پس آداشنا سرد قوم ظالماننا. وما على الذين يتقون من حساب من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. نشت پائے کسانو چی رکید اللہ نام دا حساب ددائے کسانو نا حس مواریم لیکن پدیبانی نصیت کا ولشترے دید پارا چاہی بچیم. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. او پریدا کسان چی گرزولے دین خبل لبی او مشغلان اور دو ککڑی دی لڑا جون دنیاوی
وذکر به ان تبصل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع. او بیان کلی تا قرآن اسنا چی بن پارشی او نفس و سبب داغی بدامن سراشی دکڑی نبی دل را دا اللہ نسوا سوک مددگار و نسوک سفارشی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا اور جرمانہ اور کی دے ہر قسم جرمانہ نبشی قبل دے دانا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا دا خلق دی بنکڑشی بسور دبد عمل دائیں. لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. دیر پارا واسکلوی دیشید لوبونا عذاب درناک بئی بسودائے شری کفر گئی.